kublai pi baron. Ngi pedang subhai pi syakane tu kubor jengi upet ngor KBL News. Hashwa bangi ne kemi iki kubor kibabnya ngina phashwa skimat bakongsan jaka kubor mentang tayo. Menjur ke KHADC ke Khasi Hills District Administration of Ilaka Second Amendment Bill mi jendat ke Banagaliang Persya Nagadorbar. Syathung urekman momen kumu Presiden Batamai ke BJP Meghalaya. Ke VPP ke Gedor Bula jong ke TMC ong Chief Executive Member ke KHADC. Hadali penlong ke Khasi Authors Society ya ke National Seminar halong ke Khasi. Mi isa ke thma siat jeri ha ke jengi kenat ki Khasi penar bat ki karbi halapangap. Kenra ke FKJJP gidukan jagi bamde ki try jela ha ki tingrut. But kejingwan ra ke Women's Reservation Bill de ke BJP ke tang kejing penbiet ipat ba namar belajar ke election ong konong aitien ke All India Congress Committee. Ka Dorbar Kerpang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalukut no hakala asngi ublay jong katayo. Bad akene ke Dorbar ki MDC kaliang sensyar kila ajing menjur ya kejing penkelai ki kendon jong ka Khasi Hills District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar arpulai. Henry ki MDC na kaliang persya kelami jendat no na kayang Dorbar namar ka jing bam tre ban pediang da kaliang sensyar ke jing ajing mud ban phashwa sya ka select committee ban penbet ban penjanai pha. Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba pencengan NCM ulakentu ki MDC hakaliang persya bakin ailang ya kejing menjur ban penkelai ki kendon jong ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arhajar arpulai. Henry nakaliang jong kaliang persya ap kejing yalam uba Titos Starwell Khan kila dawa bade ban phashwa ya kane sya ka select committee ban penbet bat penjanai shwa ya ki jerwat bat bandon kam ban kemi benia. Henry hadian boba pencengan NCM ulapan pau badan kam ban menjurno namar kejing dawa kam tam habagi shnong kitau kim shim ladon yakano ke administration rule. Kumta ki MDC kaliang persya kelami jendat no nak yang Dorbar bat hadian la menjurno ekene kejing penkela ya kene kebil. Ha kene ke Dorbar ki MDC kila ajing menjuru ekejing pan syu ya kabha tengka ban penan kam de kitnat boper ha kene kesnam pisa tengka arhajar arpulai arhajar arpusau. Kabakot sau point kendai san klur tengka na kebenta kijing dan kam ka council. Kabakentup na kebenta ke sports and youth affairs hendriulak tengka, arts and culture arpaulak tengka, ka pension jeng ki MDC ki bela syongthat arpusaulak tengka bat kiwe. Kapisa balai point san klur tengka na kebenta bensiau ya ke area jong kinong tray ke office, ka pension jeng kinong tray bat kiwe rukumjo. Ada kejadian keren di berarti nak kalian yang tadi, mau nak kalian secara biasa. Ini kami keren ini bah, ini mau kami siapa? Ini kami siapa? Kita suka bagi kalau terkik pala. Kalau ada yang ayat, makan dan keserik community di show di perkataan daerah kata ada misalnya di depan menerapkan kata next session. Maka session yang mau kita pernah Oktober. Tanggal pernah Oktober awal dalam session. Sebelum lah apa dalam session. Kenapa masuk betul makanya kita jadi nak bersih bila ayat orang nak apa. Kalau bisa kau itu dia lain sausi, lain Bang studi yang ini ada kata. Apa orang cerita kamu? Dia nak semua waktu dulu ini semua. Jadi nak share yang perlu mencuci jadi komandas telepon ada itu Suruh is now part of the Khasi Autonomous District Administration of Second Amendment Bill 2023. The DCM is moved clause 3 and clause 4 of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 3 and clause 4 of the amendment bill do stand part of the Khasi Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill 2023. Mark of protest yang kajing bangun ke sungi yang kajing peni yang kajing lek don board sampai state committee hakaba kau kamsngap yang kajing ajing mot sungi habang iwan ra ya amendment alor bayade bakalika second amendment bill coba hasil autonomous district administration of Ilaka nakaliang kajungi ngila ada penpau syai ba kajing wan ra ya kanika bill kalong kerki tan ka kopi jong ka bill ngi kamyo suara session kumula tip
Lapang nung sisi asni im ong to si benai ni tayo de tapang nung asli la si ga ber ni man yo ti na mang ni yo ban study ya ka ni yo ban video jimut ni yo ban le homework na mang su tho kai ka content ta man ga ber kai ga jimut then lewat ha to ka ski ba introduce ka ber do na na yang na sala pan pau ba mat ya ka ba ni na kan yang itu ni so ya ha ni ga ber ka ba ar men ne ngala de ya friend ha po ka house mong ba ya ki definition ki baladon ha principle act ba dadon kam shu ban insert ka amendment dari nakaliam diptis ba pansyai ba ni pen bet ya ki bakan long alphabetical mo bakan long in order of alphabet di taru ijing pansyai dang wan da ka kurazenda men lagi teka mamud inado bakas ni ka introduce di kabel kamu kadang ngajing ko. Kamu kadang ngajing ko awatra ka ber nama kung ka definition kung ka mga ilaka kanika ST committee ila don ha kanika principal act jong ka principal act jong ka 1991. Tika so ba kamu dan dimot syu kan dokin dang insert. Kaya kanika principal act. Di disket di ilaka ST committee schedule tribunal bile. Ini baru ka definition kila don ha principal act. Ti balay bandang wan ra ha kanika amendment. Kalau amendment berobor kabut ayu, amendment kabut wanra ya ke ega pas semua. Henry, I don't know, nama kanu ka daw. Ba hakapakut yung ban pa asli committee. Ladai ki point baro ki ba pidais, lais ni hadin ba pia puli, ngilala ban clarify ban satisfied you fi. Pidang I daw pa de ya kajing kerki kata kalong not justify. Habede tu tribunal. Bade bu tribunal. Hi ka jingkwa jong ka isi benta kalong ba tribunal unne ada u deputy secretary. Uba teng da ka burong don ya kalau ba. Itu tu tribunal ulong tek magistrate. Di one man tribunal uba ju bishar, baju snap, baju kami. Benya ya ka jinga kaja pot kendasa jaka puta jong ki shnong bita. Di barabor kini kes nakaliang ka isi ka pa siya ka tribunal. Di ka tribunal pa dala dem aya karay, sibu itu gisnong kimbon ni itu karay, ka final appellate authority pa kadai biang ka ST committee. Di ka mo ka poya ka ST committee. Di bisu tu. U tribunal u di officer ka da su. Unur tribunal banyak against the will jong nunu babat ka bora ko isi. Kamu usi amne uia mensat no un influence pa yung tu tribunal. Nung di tam deputy secretary nung not ki babon ki kes ki sa slam hangin wal balay ba ki deputy secretary ki babat ek tribunal kim not ban ay karay. Baka yo ka penmong yung tu lokal MDC. Bahadu menta. Kisnong kitaw. Hidong baper. Hidong baper. Kim don kanu ka administration rules bakin trikam hagidor barshnong hagidor bardong hagiseng sama hagiseng longkli ngina atem mensua banwanra daga village administration bill kamalong very lengthy. Hindi na markidon ka kami ki observation ibangin na asyo iya kaban nang perkhat iya gitu ki jinat baro ibadon haka PAP ka isi hadin bakala study bahaya ka ilaka administration act hakandai spa kandai puwe kapala thau na ka paragraph 3F kapala mention do aka 3F ya ka village administration ka executive committee ka shim ka rai ban bno ya ka jinga dei ka administration ka shinong katu ka ne ki benta ki bakongsan ha ka ne ka ilaka administration amendment bill 2000 apply but hangni ngabsu ya kador barshnong kador bardong kaseng samashnong
kaseng long kami yaki rukom trikam ki jomki ngabsuru kabagi ongka social vigilance committee ina busu shu ba kajing thungko boundary apeng kashnong berkahima kahima ban supha be hat tribunal ban rai ne ban pha be jaga isi bakan rai kamlong basluk na maraki powdli ki jing yaga ja khapo nilashna yaga mediation committee ka jingmut tungi ka longba ka tribunal berkesti committee kila ban refer syaka mediation committee Nama karul kasya ba ya kan ka bel ka ba ngimpat ya hak lang bapat ya stud imut lang bapat sung puhun mo namar kung balong maner QE namar ba jingle kerki jaka ban tho shal tho mas ha tegamut hang tu rupa kele si su kiwi dan ta sa kawi ka ba QE haganika bel ini what resident of the village mo resident hang ni kam kedau syai tau resident dewe Biu khasi ne ka kentuk lang na ba resident ka kentuk lang ba kelajat ba non tribal ba giwe ba hijai benri dan ni dong ide belum specify maka ni ba mau dari ba kausan ba nama ki ba pun ki dar basnong ki badan ha social law ide ki balong mau ki long cosmopolitan ki dong ki khle khaulang ki khle lang ki we ba hijai benri dan mentala da isu ong hang ni resident ha unong song snong ti unong song snong we diwe natrau ni tham compromise sikini kakam ya syakman baban pa sikini but shan in sa submit so gubernur lang baka DC kabale sa ngila ban ya discuss so ban pa so gubernur kita kilong few points ka banga pa ban pensai pi ba ki pa da kinam sutu baklay kakam Ki nong yalam ki bahak kli jong kaseng BJP hakala asngi ublay kila thong yu rekman momen komu presiden batamai ka BJP Meghalaya ban bujli no hakajaka uba Ernest Maury. Nagalyang ki MLA ka BJP kila penpaw ka jing sungutanat halor ka jing yo ya unong yalam ubatamai. National General Secretary ke BJP Arun Singh ulapan ni ikajing permana hagaba ulatho ba National President ke BJP Jagat Prakash Nadda ulathong no yo rekman momen kumu President ka BJP Meghalaya bat kani ikajing thong kan trekam no mardor. Halor kani ikajing permana jong kaseng BJP ne kalyang ba Ernest Maury ulapan paw ikajing sengongo ikinong yalam bo ulayo ekalat bantrei kumu President ka BJP Meghalaya nagabentalai senam. Uba Ernest Maury ulaong bawala Shimla Longsho u Presiden Hendrai Unyai Beteng Pat ban penklanya kaseng BJP. La banong bagani gijing syathung kensan urikman momen kumu Presiden kadihadian bagi kubor kelasa priang bakadon ka kenrum kenram ha kaseng BJP. Bagladon ru gijing kwa jeng babun kinong yalam badi bantung no dau Presiden ubatamai. Today the notification has come out from our central office. They have nominated new president, that is Mr. Rikmon Momin from Garo Hills. So, as you are aware that my term is already over, and I have exited more than 3 years. So now the party has taken the decision to appoint new president. So from my side, I like to thank the central leader, right from our national president JP Nadaji. I was working under him for a long back, more than 3 years, and all the central leaders, those who are together as a team working with me as the state president of Meghalaya. So it is the system in the party. When the term is over, we have to elect the new president. So I am still with the party. I'm working for the party to strengthen the party from time to time. So I wish all the best to the new incumbency president, Mr. Rikmon Momin.
Ki MLA ke BJP hak jela ke berkentup uba AL hack bad uba san borsulai kil ai ke jengkershan halor karai ke belashim dai kinong elam ki bahakli jang BJP bantung no yo rekman momen kumu presiden batmai ke BJP Meghalaya. Uba AL hack ulong bau rekman udai ubla traila slam hapok keseng BJP bad udai dukhot ubalarim bad ubalai kunru ik election MP Natura bad kladai hok yu bansa jet kumu presiden ke BJP Meghalaya. Uba san borsulai ulong ba udap da kejing kemen ba keseng kala ailat ikinong elam narilum kasi narilum jantia bat menta kekenti kala jiet unong elam narilum garo bat udap da kejing kemen ba keseng kala tung yu rekman momen kumu presiden bathamai keseng uli tho ba keseng BJP kala syong jing yalang bat kala shime karai balada tung yano yanoru kumunong elam kene trailang ban penklan ya keseng BJP hak jella. Nalor kani ulai kubleiru yu ba Ernest Mauri ubla trishtom hakini gilaisnem kumu presiden ke BJP Meghalaya. Kini ki MLA ke BJP kiloong bagajing tung temai presiden gede namar baga samoy terekam jang ba Ernest Mauri kalakut no bat kam Shimadon dagi waipat kidau. Dengan dokumen ia kajing nominate ki napo Delhi napo center ya buat Rekman marak kumu presiden buat mai bungi atrei rekan-rekan but kum ke parti ni daya syong meninru ba wan manu kalade gapur hamtam ba muri ila balat ya ka laistem nomor kat constitution ka batre kam do parti kalau ba presiden laban bat tang hapo laistem tiba muri lah kam crossken dia katuatnya benar te na sentar kila ibet banwara dagway ka change kata jemut berkat ke mindset na po senta ba hapo hagite gistem di badat o presiden labuh na po jendel ba sibun lendo akan ka hakini gistem bala hadin di ba sibun ila nominate di ba Ernest Mauri na po kasils but kan ideology jo parti mentak kan ki bu ya rotation wise ki bu na Garo Hills na pilihan sobaha iba Redman na keren batu na play but kum kabolong ba ngi ka parti ngi ya tray kum sing hisab ila ban na ji ya per jumbo tam yang tai ndre yang ila ai ka directive na posenta ba ki misunderstanding gine kita we should settle it amicably as one family. So party has taken right decisions by appointing the new state president. Master Rickman G. Momin is a very old party worker in the state of Meghalaya and a state leader for BJP. He has contested one also as a MP from the Tura parliamentary constituency and also was holding the National Council member of the BJP for the last 2 years to 2.5 years. So he is deserving to be the state president of Meghalaya. What is the reason? Reasons? Yes. It is overdue. There is no other reasons. It's completely overdue. It's a right time. That's my name. It came out in the previous term also. But the thing is, in BJP they are maintaining one man one post. So we have to follow the constitutions of the party. Te sakalok sa election buklawan tingi lai ngi atray lang kum ka party ngi atray lang ban na atray lang kum no ban klan ka party baru kalok sa hangin pala ban tip adu menta 4 don kono ka kubor langin penyele gini la ka party kan penyeng menominate kandidat nem nak kini arti seat kemudian katura Lok Sabha warga Shillong Lok Sabha. That is obviously BJP is not working for the elections only during the elections. They are working throughout. It's an established party and a party which has been working throughout the day throughout from day to week to month to year to ensure that for preparation for any, not only election, for any party organizations also. I kumbaka lalong pat ka ba lale kriki kensan bet ti hatu ka day na kajing ut palat jung kit khat ba kadang kata kajing liat dan bor na kalian ju iba Kamu kan kajing liat don bor kita kajing keno ilo don harum maneng
Yangar no ya pilan no ya tulan no ka jing mentoi la di chip aga jing long buri jing nam ta jing mentoi la di chip kin no kin shit tu kata don be dan rai aga bede ya ka jing ka jing keliang presiden yo ba muri ka debit nomor baka constitution juga parti kalong lais nem I latam yang lais nem bat kadon ka ideology ke perkhan ka parti ru badum le silang keman hakati ke sistem ke beradam labu yo ba shibun lungdo kumu presiden lapo jaidels usa clearian tahadin jo ba shibun ke lay keliang no kasi labu yo ba ardan puri temti ka ideology kalong ba dum don ka partiality kadon ka rotation wise kilabu no Garo Hills yo ba ritman marak te ngaso kumnom yalam nong yalam kemut kabiang ngipdiang but ngini atre kumugi ju atre rengkat ya kinu kikam dari parti bakam tam kumno ban pe ya ka jingbit jing biang jo pa ba jingbit jing biang jo ka jindre ba jingbit jing biang jo ka state di bawah. That is our spirit of working of directing the teaching of the BJP. Is There's it because of nothing to do with the resignations of any BJP members. Nothing to do. It's purely as a timing, and also as overdue, as I said before, it's now overdue to have the new president of the BJP in the state of Meghalaya. And once again, I reiterated with you, there's just nothing to do with the resignations of any members of the BJP. See, if you are the leader, all the leader, you will see a lot of complaints against. Why you see the complaints and tell me? The complaint is a part of the work system. It's a routine matter. Yeah? Somebody they complain me also. They are not doing this, not doing that. No, that is a part of life. No, this has nothing to do with the complaining of anybody. It's a time, right time, and it's a due to change the state president. Kawai ni ginong alam keseng Kongres ka Unika Merotra kabadi ginong aiktian ka All India Congress Committee. Hak arf kundai trik unailor kalakan thok jor keseng BJP hak bakalong baka jingwan ra eka Women's Reservation Bill de ke BJP kadai tang kajing penbiat igipat ba namar balajan ke election hak senam arhajar arpusau. Ka nong aiktian ka All India Congress Committee ka Unika Merotra hak arf kundai trik unailor. Kalabuk jing keli ya keseng BJP halo kejing sengap jar kene kabel la kandai senam shiteng. Kumta kalakentu ke sarkar BJP bakadai ban pentre kam no mardor kene kabel lada kam dan dekawai pat kejing mut. Ka Unika Merotra kalakadauru baga Women's Reservation Bill kade kabel kebelawan ra keseng Kongres nrekam shemlayo ekano keno kejing menjor na Lok Sabha ha senam arhajar shipho. Ka Unika Merotra kalaong banakaliang keseng Kongres kam persya kene kabil. Ndre kalapan pau pat ekejing sokya halor ki kato kene ki kendon ki badan haka ki balak ban kata hadin habut. Haka ba kalakadauru bah kene kabil dang don kam ban bishar bat ban penbet bahaswa ya ki kato kene teliki kendon. Ka Unika Merotra kalaong ru bakum kalong kemi kadap de kejing kemen bekilayo eka baha. Ndre hakene kabil ki don kato kene teliki kendon ki balak ban bu jingma hadin habut. Whereas the Congress was the champion for this, late Shri Rajiv Gandhi just started it, and we got it done in the Panchayat also. Did the BJP participate in that? No, they objected it. The leaders like Advani ji, Jethmalani ji, and others, Jashwant Sinha, they all objected to it. So this was the mindset. Tell me how many women are there in RSS? None. So let not BJP fool the women of this country. They know very well that is only an election eyewash optic, and which the thing they are going to encash it. They're sadly mistaken, because women of this country have realized it's just an eyewash. It's a distant dream. The passage already took us so many years, and now further delay. So that means the purpose is not achieved. If there had not been any delay, we would have realized, yes, the intent and the vision is very clear, and the hand-holding for the women started. But no, it isn't. It is just an eyewash, and there's no surety when are you going to do the census, and when will you then ahead start the delimitation. As to why it took them so long, 9.5 years, to actually get the bill, knowing very well that they could have cleared it. So I feel, and we all feel, that it's a post-dated check which has gone to a failed bank,
which will never be encashed. So the need of the hour is that the Congress party wants that the bill should be implemented immediately, because once it's cleared in the Rajya Sabha, it doesn't lapse. It can be taken up in the same manner and can be cleared. If not, if you're not interested in doing right now, then if you're doing census, there should be a caste census also. As Rahulji said, that this is how we'll know what is the division of the people of this country here. Accordingly, their right should be given. Everybody has the right to be a part of empowerment. So that should be implemented. And I think it is a huge betrayal of the hopes of millions of women in this country. 50% of this population has always been deprived. And by doing this, I think they have curtailed their future ahead. So this is the whole scenario, and I think because of the debacle that they think they're going to face, which is a fact, in fact, when you go and speak to the common people anywhere in the entire country, they are not in favor of Bharatiya Janata Party because they know what they've been doing. Either they use them machinery to dampen somebody or something or the other, or come up with a narrative. Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council ubak peniat sing siem ubalong ru UMDC nagaseng National People's Party NPP. Hakasngi balang jogatayo ulakan thok persya ekaseng Voice of the People's Party VPP. Bakadai kedur bula jong kaseng All India Trinamool Congress hari lom khasi. Bad upra omdai satya upra khasi henry udai upra West Bengal. Habayakran beginong patay kubor ubak peniat sing siem uloong ba kajing syaram ke election kalong kebas ngokundit. Bad habagilawat ya kajing shisha hamaurung kren constituency lasyam ba kajing job ka VPP kedina kajing yarap ka seng TMC haga ba ka TMC kala palud ibarok gibreu jongka ban kersyano ka VPP. Bad kabaar kedina mar kajing songshit gibreu kajing ruai ka VPP. Uloong habapet ikini kajing jabarok kipensaki ba ka VPP kamdai ka seng san pertai ka ba narikasi. Bad upra omdai upra khasi dari upra West Bengal. Bad kedur bula jong ke TMC hari khasi kedega VPP. Uba peniat sing siem ulang ba omdai tang ke VPP ke ba jat benriau dari ke badan hak NPP ru ki ia jat benriau. Bad ki ia jat benriau dak kam ke bagi trai. Om dak basu halah surok ne penlong jing yalang ban syalam baklai ki beriau. Teh ndai da poi election ngiram klem poi perkhat. Ka jingram jungi klempoi perkhat hoi hakabaningkong ngasu kendit te henry ondalawat pat eka jing shisha lap bapleng hapo maurin keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka baningkong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban phalut baro ekibrio jongka parti jongki bat ikiwe da kinu kilenti ban pha ban kershan no ika VPP ka baar pet de ka jingruai ku mangaya so ken rum naneng kyong bla shong shit pala ka jingruai te kini ki artli ki daw te habangi pe hakiwe ki constituency ru kalong kumta ka jingjob jong TMC de na ka jingrap jong VPP te henry ka VPP kamla ban kam Shapok Goro Hills ka don bitang ka TMC ba ka NPP. Te ladapet yakini ki aka baro khot ki jingja ki pensaki ba plan ka BPP kamdei ka parti ka ba napok rihasi. But upra khasi la benong di upra West Bengal. Te kani ka bangi la lap hadin bangi la bishar bahai kini ki jinglong jingman habai de collection ke berang syudap te kata ke bangla ban kentho habai de kanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula se la benong jongka TMC hapo rikhasi ke dika VPP te lingba ki sakhi ki babon ki bangila lap te kata he lada habban yakun election lashim snem kum ki MDC nga so benong ba ngila itu iki opponent jungi kanam dan jing artatian shu but lada day upra khasi la le se la bandan ke jing yakun henry lada day upra West Bengal num shan slam kandang wan phai biang hi ka NPP
Uba peniat sing CM ulong boleh tre rengkat beruba Ardan Basayomaj bat haba ulah syajiat kumu MDC ka seorang kam konstituensi na keseng HSPDP kalami kamat jong ka muda building bylaws ha kesenam Arhajar Khatsan. Bat uba Ardan Mela Basayomaj ulong bat hab ban pensengu sya ke sarkar ha ke bedai bat kene kejing da kejing tho bat la penlong da Karali Hamadan Malki. Ban penbor ke sarkar ban weng nak sisendon ne kene notification jong ga muda building bylaws. Ulong baga basngosi ipat andalami na secretariat lapdiang penban ya ke notification. Haga baningkong ula syem bakadai ke babha nrai hadian ka tukane por on sesotho bakane kampoi sya baga jingi ke shulong kamkai. Bat ban syuklut por bat penduk mensia meki ba angnut ban syakri hok shisha upat ba. Ulong baga jing menjur ya kata ke modified muda building bylaws notification kadai ke jingi penbet lupa hap deng uba Ardan Basayomaj bat u Dr. Mukul M Sangma kumu menteri rang ba ke jelah ke tukapor. Kani kalau pelong arta tian no ban beteng ya ke jingi trelang. Dan sya kajing angnut ban trai bahan ta kari ba kerja rio. Te ha ka baningkong i bakum u nongelam ha baidai bat ba adan kum MLA jong kanongkrem. Ha katam baningkong arjar pra tam ka baar arjar kharlai. Ngi ba jukran shibon ki issues ki badan kam hapo yang darbar thawan ha. Te kapenlong ni ban perkhat pleng imat uni nong elam UMLE nong krem hatu kapor don syata jing sukhya. Don syata jing sukhya. Te ngi kum ki samla badang kwa ban syakri ban yakit lingkor lem nam taka e kasyon jong ri bajai ben rio. Tingi hap ban pet bat no bangin don lang. Te de halor kata ngi shim yakarai ban yadon lang haus nem arja khatway o khat ar. Bangin don hapok ka HSPDP bat ringkat berjong ba Ardan. Te Henry ondala ayat kalenti kum tu ngila syajit kum MDC napo seorang kam konstituensi Arhajar Khatsan pindakan mau kami ningkong tu ka isu by day ba kamuda. Ba kamuda kami penmi notification hau benai me Arhajar Khatsan. Ba baro ki nong snong ki badan yeng hapo sor shilong bat haki kapsor. Kin syak kan thup no hakani ka building bylaws jong kamuda. But on the lawat ia kani ka building bylaws jong kamuda ngi ibuon bah ki jing ki ba ki pai ba ki kan du. Ka jing siu ka wei ka permission ki hab ban yo shwa ban tei kanu no ka yeng la ka barit na bahe. Ba ar on the la yo permission hab ban siu khajna. But kani ka jing siu khajna kalakta shibun bah ki nong shnong jungi. Te ki ba buon ki wan ut yangi bat ngila ra ka party tu kapor. Te kumu nong ilam ba Ardan long tong in habban pensngo sya ka sarkar habi di ni jing te kajing pensngo jungi da kajing tho ru msngap sarkar habban penlong dakar rali phikin ma hapo Madan Malki. Ondala penlong e kani ka rali hapo Madan Malki ngila ikhunting ban poi sekretariat ban penbori ka sarkar ban di notify no ban weng shi sendon e kani ka notification jong ka muda building bylaws. Kata di karai ka jungi nadu basdang habangi syong ha ka meeting syua ban penlong jing helang ru. Te Henry ka basusi pan ondala mi na sekretariat kikat tu kat ni ki bala syakhot nga kham don lang hangta. La mi penban pediang ban ya ka original notification Henry kendiat ijing penbait hangta. Kani kala pen artatin bahayangi hoi haka beningkong let's say ngong kade ka ba biang kade ba bha let's say kum unong ilam la perkhat let's say ka ba biang ri ondala katu kat ni por hadien sasuthu ba pleng kani kampoi syai kajing khi kajungi ka shulong kamkai kajing khi kajungi penlut por but penduk mensia mingi ki badang angnut syaban syakri hok yo pai ba. Te bat hadin kata sami so ki jingja ba pleng ba wat ya kani ka jingeki ya ka mudaru wat habidi kani ka notification muda kani katai ka bakia menjur ya kata ka modified muda notification building bylaws la dei ka jingi penbait lupa hapdeng ba Ardan ba Dr. Mukul kum uchi minister tu kapor tiket kani kala penlong artatin no ingi ba pleng ban yadon benta lada ngim long ki ba bet le ngim yakran bet ya ka basai kan bu jing ingi ban ya beteng ban ya trekam te
Te namar takadau ka labu shibun bahaka jing artatin ini tu kapor. U Chief Executive Member ka KHADC ula pentip baka Sarkar Pedang hau benai risau kan sepelat no ya kapisa ba ars pak Kelor Tengka jong ka tight but untight grant jong ka KHADC. Ulang baka Sarkar Pedang kala batha beleng baka tight grant ban ai kinu gijing terwa ke bedai ban ko umbam umdi ka jing kuat jing suba ka kot ka kya bat kibai. Nrei Syam la sya apat ban penon kam na ka benta bantai kijing tei na ki building bat kibai. Ulang bahak untight grant nala ban penon kam ha kanu guru kam ban shnai ki yeng ki office dorbar snong kijing tei ki school ban shnai ki yo bat kibai. U Chief Executive Member ulang baka KHADC kaladan ke jingtmu baleng bak untight grant kan shnano ekaway ka Traditional Music Institute ha ka ba kanu ka tem ka putenrai kan don ha ka nek institute bad on ailat ki samlai ke beransap ban pentebet yala dia ha ka kamtem karwai ka syat katkum ka riti tenrai khasi. Ulang baka KHADC kalayo opisa kadoe akas nem arhajar arpoway andrei hakini kilai senam tam Syam layo eka bahak tengka namar gejing suki bahak karukom terekam. Andrei hakani ke executive committee bethamai na penyat setiap igi kam bat karukom terekam kalalong kebayat bet yak renti. Ulang bagi nong trek ke KHADC Kim Desho Bandon Jings Ear ha ka bedai bak ketulap namar bak executive committee kala trishtom ban kaliang ka sarkar jela kala pelaj ka khajna ka bashpau Kelor Tengka lengba ka minor minerals bat ha ka sngi baar jong tayo kala pelaj sa sau Kelor Tengka bat kan sa pelaj ka khajna na ka tanat transport bat na ka major minerals ka bankot syaka lai pau Kelor Tengka. But ondang ila shong meeting ni sayo ka statement. Kani ka statement ka peni ya ka jing ka pisa ka badang sa ka badi ben pelaj syaka district council ka jongi bat kini kiwei te tang na kamenta ka district council KHDC ka basa ban pelaj ka long ars pa crore na kamenta ka development fund lingba ka 15 finance commission but hakani ka 15 finance commission ka kentup ya ka tight grant bat ka antight grant ka tight grant ka bathau take kat kum ka guidelines na ka 15 finance commission bakin betha ingi ban ai kinunu ki proposal ki bayadai bat ka umbam umdi ka khuit ka suba ka health sanitation bat kum juru habaidai bat ka health bat kiwei te kam sha baling ba kani ka 15 finance commission tight grant bangin pendon kam kumya ka construction of building community hall and kiwei te ka tight grant ka bamut bet tek tang ya ka namenta ka jingkhut jing suba na kamenta ka health solid waste management program ka jungi bat kumju ru na kamenta ki ka ni ka health sanitation ka bakan thup kumi ki public toilets nang ta ka bakan thup ru wat ya ka umbam umdi hakani ka tight grant kamut ka umbam umdi ka scheme ban penpoi shikishnong dari kishnong barit na bahe kat ka badan ka project bakishnong kipan jingirap nangi ngila ban ailing bakani ka tight grant te ka antai grant pat kadi kani ka grant ka bangila ban penunkam hakanu ka rukom ka bomot ka jing penunkam ka jungi ka long ban shnai ki plan estimate nakamta kum ki ying dorbar shnong ki office dorbar shnong nangta ban shnai ki school building haki shnong repair ki constituency repair nangta ban shnai ki yo yakini ki council market nangta ban shnai ka office jong ki district office hapo kini ki santali ki district jong council nangta bandon ru kini ki jingtei habaidai bak kani ka kawai ka bangi la don ka jingtmu menta bana kalian ka executive committee ngila shim ya karai ban shnano ya kani ka traditional musical institute kabumut kanu ka put ka tem tenrai jungi ngindon lingba kani ka institute mut lingba kani ka institute ngin sha iki samla ki beransap ban pentibit yala dia ban hikai tem le ban hikai shat le ban hikai ruai kat kum ka riti tenrai ka jungi kum ki khasi te ling bakani ka institute ru ngila ban tei ya kani ling bakani ka antai grant ka bangin yo ka 15 finance commission te kum bala kan thup lang baro
keberangsa hi ban pelai ikan fan kalong kumba ars pak krur tam duna khendiat. Kakhasi Authors Society rengkat kejengit Trailang bat kah New Trap Delhi Association kala penlong ya ke National Seminar ke Arsngi kelempung ya merjing tip halor keketian ke literature bat kala ritiu khasi ha ka National YMCA Hostel ke badan ha kenong ba Delhi ha kesini ke bobot kesur kelasa wajam ha ke jantar mantar bandawa ne kesur kar pedeng ban penrung no keketian khasi ha ke 8th schedule jong ka riti sensyari. Ya kini kejingi merjing mut kebelah sedang hak sini tok diang jong katayo la pleru MP ke Lok Sabha uba Vincent H Pala kum Kongsan u chairman ka KHADC uba alam perang bla kum sembut Kongsan ka menteri ketenat ka kot kaki akjela i Dr Amrin Lingdo ha ka baledan lang kinong ketkam ka Khasi Authors Society ka New Trap Delhi Association kira upau kumat kejela kinong elam jog seng balang bat ki kenhon baper. Kajing temu jong kene kejingi merjing mut kalong banwan ra lang kiri ucampang bat kiri wat benia kajat benriau nak kelengkari India ban kentiu keketian ka literature bat kalariti. Kani kadi kesian ke benengkong ke history jong kajat benriau ban penelong yakum kani kejing lang ha kanong ba Delhi ban lum yaki khasi nak keleng ban merjing tip ak bedai bat ketenrai jong khasi. Kani kadi ru kesenjam ban penklan ni kajing dawa nak benta ban penrung no keketian khasi ha ka 8th schedule jong kariti sencari. I Dr. Amrin Lingdo ilong bagi sorkar jela kam jumlah syong klikti Henry Dangshan apa kejingelam Menteri Rangba Konrad Kongkal Sangma kilalet ikendo yu Menteri Rangba do kari Narendra Modi bat kilabu hakamat ya kamat jengdawa ban penrung no ya kektian khasi hak 8 schedule jong kariti sencari. Ilong ru ba kalong kebadan kam banyata ya kene kamat hak yang dorbar parlimen bat kalong kebadan kam yu MP ke Raja Sabha bo onra kene kamat kom ka private member bill. Chairman ka KHADC uba alam perang bla ha bakarana kejingelang uloong ba kektian kalong kebakong sanbha namar lada kektian kedono kajat benriuru kedono kumta kalong kebadan kam ban penklanya kektian khasi uloong bah kesenam arhajar katsan ka KHADC kelawan ra kamat etai ha kedorbar ban kentu ke sorkar jela bahkan shimkiano ha ka bandawa ban penrung ya kektian khasi ha ke 8 schedule. Bat kesorkar jela ha kesenam arhajar kat prah pa kejingelam Konrad Kongkal Sangma kala menjer ke resolution bandawa na kesorkar pedeng ban penrung no kektian khasi ha ke 8 schedule. Uba Vincent H Pala ulong ba kejingelang kum gane ke degalat ka ban ai gibuj ban la bania cekmat ban yo ban penurlong no kejing dawa. Ulong ba kumu MP kejela ula shimkya ha ka bolara kamat ka Lok Sabha lengba ka lai nyo ban yo ra kum ka private member bill 0 hour ke resolution ndre Melayu asatiai kalat bat ukermen scam bah ka dorbar ka banwan kan poi kapali jong u ban yo benekran halor kene kamat. Ngawan ban lampang ya ka sorkar ban ong ya ka Khasi Authors Society ba MDA government kadang ringkat papi atri ka kam ka crowd ka bapimut ban penya chakman ni sultanat shibun ban yo I ba ka history joni ka penpang ba kinong tray jo ka Khasi Authors Society ila tray nado kita kisnem ki baladet panpoy siya kani kathong panong ba ya ka kentin khasi ladai ban itu nakasota kami bat ladai ban walam ya kata amendment jong kata 8 schedule ka makerki ni dal kam ya ka political will bat ya kata piyo assurance jumi ban nakaliang juli ninong syoktan ban kret ba kani ka agenda ka urlong aka generation jongi ngintre borba manpet payakani onla ban poi shakatong hakidi ki bana ben idang shop what you can do ya honorable prime minister ban ina ai haka tingi kan do yu ya kita ki memorandums ki balong hak matam na ka benta ka jela me kahari jongi Khasi language kadai the way to hakmat tam bangilaya wanam hakmat kajingya khana badu honorable prime minister ringa yo I bale se hakata ka session ka banwan kam no panle ya kata ka constitutional requirement ka banwan lam ya kani ka debate hangta apo parliament magna tentu ya
ni banginya peteng ya kani kakam pati MPs ki banwan nama dongkam mentak ke banra ya ka private members motion damdei ha Lok Sabha at least ha Rajya Sabha Langsung arjan kasat dah ada yang jauh ada sosok dah ilara yang ini kemat dari CM benar-benar jadi bapanya CM babak takut CM juga KCTC banyata yang yaitu ba nangyay banjur yang surga jela pan itu no yang ketiga kasih pan abo ke ichis juga konstitusi juga India te dokumen ba haji akan dijati pakumta akan jadi kapra dari surga jela ru abo jilam jauh cimasa kodang sama tidak pas awikan sion pan kentu yang surga dia pan itu no yang ketiga kasih juga man berumah takkan dan bahwa para juga konstitusi juga di India Yahon bagian kita ila poinnya bahni apa nanti dalam mata pada jalan dekat ke jauh dan Delhi Association pada tawa bakso hak skor di dalam juga di India isu pen ba idoran report EMP jongi ilu lanjutkan dalam sport pada India pun di jalan tak boleh kesur ba Deban belum dong start yang dijian lo jongi pada kita kasih juga rom hak konstitusi juga di India pada saya ngasih penilai untuk tentang try steps kebagian agak steps kehidup kebiasaan dan nam presiden kebawa menet gaji ini nyujuk kat kepinikuan dari presiden so hit kat barang lawan hit kawero apa parlimen ini yang work out is strategy example tu kaktir boro company menurut hak incident mereka kakak boro akor diperung lo angka boro akor dengan kini dengan ekran kita penting kita inhap perkat strategi hak betul Kamte tanpa kita mengkren parlimen dan yang penting ini berdon strategi. Berdon kecingan trelang thinking academia ski policy makers. Berdon driving force ku kasih atas society kebansim kia ikani. Tengah suggest yang kasih atas society ba di bagian office number 1. Number 2 di berdon ke resources. Kita kasih kelihatan lupa apa kilai kopra. Tekani kita don juga kita kasih apa kini kilai kopra ni kita ki badon hamso. Kami asalkan ladani air pressure itu biang kita Islam. Di move ke state government, ke resolution ke state government. Dia tambah kuat MP dari kita akademik kuat government. Suggest lo naiba. Ini mana keren lo kita kasih apa assembly. Namara kini kasi mentale ni iba bon ki berjawab election bon ki pempas ke menteri ko. Ini man di pride iki. Gede lang siya malikran ro kakasi. Beliau utana i man kini nang selong chairman jong ka disha meeting ka ba monitor ke central schemes borok kini pada kakasi jonga. Aku mau bang ikran be ka pareng. Reha kawai kasi mar ontong ni ikran be kakasi. Dikiba kran be kakasi to ko jom Pak Brol buat kartu kat ni. Nak iki don good ideas ke views bagi ai. Dan nak try ba suggest kasih association di move road ba apa assembly road dengan keren kita kasih ni apa parlimen di no keren dekat kita jom ilapan keren kita interpreters kita interpret siapa pareng lagi keren kasih kita kelaparan kita keren kalau kita kelaparan. Nomor beliau kita ladang keren dan ini thok dan hakunu berkongkan ni kaktin juni. Dan bakran kaktin juni kan ni, kenang kaktin juni kan improve. Jadi bakran, jadi thok. Nama kaktin kami tambah dia communicate ide berikran. Mereka refleks lo yang ke society, yang ke culture, ke refleks lo yang ke history, ke refleks lo yang ke genetik ke juni. Kata dalam kan bah yang kaktin, penek bisa berhas susu.
Kajing ikan at kipat kasih penar bat ki Karbi ha kejaka kaput hala pangap ha ke distrik West Jantia Hills. Lasaki bakal poi hoput bakal don sa kajingnya siat lagi jeri siat sem na baro arliang. Kiladon rukat tu kaningut ke bala mensau ha kani kajing ikan at. Katama siat jeri ha pedang kipat kasih penar bat ki Karbi kelandang kelang mentah ha lapangap ha ke distrik West Jantia Hills balayo jingtip bikidan rukat tu kaningut ke bala mensau na baro arliang. Ha ka arpun fraterik mentah unai luar ar hajar arpulai seki kentai na do kilong kemi haduk ke bedang samla kelemi pat ba banes no aktif akirang ba ha ke benele persya kipat Karbi ki buan tombor ha ke kathan. Kilong kemi rengkat ki jeri siat sem kelemi syamadan yale ban ele persya ya ki buan nagaliang jong ki Karbi. Kumlaja hak arpunyo terik unai lur ki pulit na baro arliang kila syulong kinong petka ya kani kajing le atma ki pat ba dagi jeri siat sim bat syang yada bakan omdan kajing tur marmet para brio. Layo jing tep ba hak arp fraterik unai lur ar hajar arpulai hak por arsteng ye mensni ki pulit ka asam kila siat dagi tendong leer pensat kemat syakinong syakinong kala pangap namar kajing tur palat yo put kat bala ban lam sya kajing tengko marmet bat ki pat Karbi. Leito bagi pulit ke asam glasiat hadu saw na santeli kini gile air pensat kemat kenang ban amai lahat kajing kenat bakanang kelang. Kilong keme kilebun kamru ha kajing ya kelan deki mau dek do bertha ban penbiang ya kajing non kam jong kirang ba bagi kilong keme ha kene kajing siat daki jeri siat sim. Kat kum ki kubor la ya tho ba laingut kinong lapangap kilemen saw ha kene kajing siat daki jeri siat sim. Tidak siap lagi. Tur para pagba sar. Kila ya jang senda sar. Kurang ini ada mer coba style ya. Ham lari sini. Teng lala style. Lari ya, lari sini. Lari sini. Kita. Berapa? Jentet. Buat tiara lah. Kenapa terlalu bingung kenapa ya? Kenapa motor dia kata? Pak jangan. Kama darep udah em go hok yang darep siapa asam siapa nang jerong. Saya gahali gator yang ilau kubar to dap temjok dari tang lipat ule. Dap te kubar le. Batalang wa kubar liur te kubar liur te to ho te yo hero tang ule. Dap te trap iskum la dap ki ran ki kiau ki siang ki khat ki nep ki em hitel la dap hitrap la dap dan thang ki awrok thak am dara jing thung jing tep ngi awrok te dap dak lu thi to ite nya kulai sibun ki mayu tata ini merana Hero. Turun boy dia. Ti. Dia masih berang.
Tôi tan lên. Tôi lên lên. Cặp lên lên. Cặp lên. Nah ya sahabat ngini kebentar ki bayi pat ki kubor ngin sawan pai hadin gini kijing penbenah. Nau PCN yang negajan miet ngin pai biang syaki bentar jong ka kubor. Ha ka bai ka jingja ka ba am syam lapoi perkat, ha ka si baar jong ka tayo, uwe upulet langrod, ula dekat jubor ela ka jong ka jing im da ka basiat ela dia da ka sulai, kat ba udang pahara ha ka yengsa, jong u additional judge ka Meghalaya High Court, ka badan ha Canchistress Halaban. Ha ka bai ka jingja ka ba am syam lapoi perkat, ha ka si baar jong ka tayo, uwe upulet langrod, ula dekat jubor ela ka jing im, da ka basiat ela dia da ka sulai, kat ba udang pahara ha ka yengsa, jong u additional judge ka Meghalaya High Court, ka badan ha Canchistress Halaban. Uni upulit ubala syem na kajing em na kapasiat hingga dia udah belatip kerteng kemuciran musyahari ubasyong basa ha polis quarter ha polis reserve Hajil Road Chelong. Superintendent ki pulit ke East Castles ubak Sylvester Nong Tenger ulaong balalap uni pulit lang road baula tiak lang ketar rengkat bat kajing lengkian ke senam ha kepor nriu steng men step jong ke sengi balang. Bat ha kajing tokit la syem ula siat hingga dia.
Ki pulit mentah kedang beteng ban penlong ya kejing tokit ban lap ya kedau tenrai jong ne kejing ja. Ki pulit jong kathanat laban ki shimti kemet yap jong uniu pulit ban pha le ya ke postmortem. Alot ka jingje baset weu sentry hayeng jong weu Assam Church dem nem step kumba drewsteng ni objective sentry ba identity hang tu merul aklon yap pamadan. Dan immediately ni lapa ki officer include sector officer ba pe je kalaban osi laban IC jong ki stress trail bong but anda kila bisharne ala pe je ka jaka kapio bau yang pada ni laban ong bau sediam dalede nomor apa ka sulai bau penankam udan kaki jeng plus ni ka MTK sudan aja ya kadau kong nimla batip nomor ba kamdan kanunu ka history lene kanunu ka daw lene kanunu ke jinge bola peti apa ka di department jing dimbe ke kadau ngip basically kadau shimen jeng Arngut kisamla ki banang kasnong marbisu kelaja klub haka arpo trek unai luar badwat haba ki bahayeng bahasem ki laletwat hakeleng ki jaka kim shimla lap satyai kini ki arngut ki samla hadu mentah. Kini ki arngut ki khna ki belaja klub na kasnong marbisu ki kenthop ekawe ke samla kenthai ki beladan khat prasnam karta bodwe shinrang ubaladan arpo snam karta bad kini bro arngut ki laja na layeng haka arpo trek unai luar. Leithuk baik ni ki arngut le i kado ak porsan beje janmiet ak jakasa jongki kabadan hakšnong marbisu ki bahayeng ki lalit ben ujor syaki bor pulet jong kathanat maungap halor ki jingja aklep jongki pat kila persangru banwat eki nrekim shimleo jing tebe ai shapang galet kawan jongki ki bahayeng bahasem ki lekentu ki patba ne kino ki bi ne don jing teb bakin ajing teb lem shapang kini ki arngut ki balaja hadu ta alok stayum taksi te pi layawan pi laya yo ban pon ye ngai stayum taksi layawan kat sebab ki om ki perlok berjor ba setangi ngai len ni ngai mak sai ke ngai mak don ngai mak mi syawa rawat tu kat bedono te so bin mi na yeng so ba kin ya pet na yeng aku nak korup pila ban patai company akan lihat kai ka daw mat ka ba pelong i bin mi na yeng in pet na yeng kadau ba ibi de yin te ma dur ma ban batai phi ba na no badau balai jayu ismi la kami tu na yin mesti school shua anda ilawan school kan i sapet na yin tingi kumba kalapau hagi kubor hagi lat patai kubor ki ona ba kidal arngut kadai jing sisa ita ibe pat ite perlok be le sekolah ni ajo asal pori kile ile ben berangut ajo hang te sipur Jiso jong aku kumita sompang ma la jong khon ma ka jingni jong ingat chimala otep nak ekada ni ma kan tim kamai kan sho kan dak mai dari kedai kata datang masih kata mobile kan malam nama kili school te school kena kai awal tu ayat ada mobile te ngat te nak dah jangan ba kata ke mobile dalam amju ayat tak mobile kan te kini ba I hak tak kajing orang te kina kai kun taruh nado pada ku online buat tu ayat mobile show malam yang school dengan kamu kita kena kai mah ya school hak kajing nang jadi pada imsim nak tak ayat tak mobile jangan tara ngapat hai tak step pada pakai jing bamai mobile mengapat hai ngaringok kan mana yo mobile tengah kenino kan ya tak mobile tengah sim ta mobile ta masih ong bai kan ya iba in phai ban in man itu try cho mobile kan dong ong phi de mobile cho phi oi teng ong phi son sim nam ye ma hi kum ta phi son sim nam ye ma sim nak ti jangan ma bangan asu he ka kan ya ka tang kum ta takhi mestap hi tekal school ni anya pila ban patai karta jungki kat no kala dan karta jong I jong ka khon jong ate khaprasnam te ka jong shendang ta so jong arphau
Gede nak kacau senang ni. Ide nak kaju orang marbi tak terus list. Habekran bu PCN ka kemi jong ka khna klong bade hadian bakla kini no ko mobile phone kabala aidu nu khna bakle pet lang. But what has school ru kem jusha bandra ka mobile phone ne ban panan kame ka mobile phone. Ndre ha ka singi ka bobot pat kini bro arngut klaja bat pet sendan bat klem wan pai shu adu menta. Ka kemi kala kerpat kini bro arngut bakin wan pai no shalayeng. Kecil kerpat jumi nak aying. Lagi arut kalong bed ba. Sungguh ba. Kita don hang no ru. Kita don syai ru. Subahakin wan no. Ni ku ai pi bangin pen ba. Lang ni skamat. Om bangin pen sni meningin pen jot ya takamas. Ya takajing im jumpi. Kabashadi. Ni ku abakin yawan sihing. Kita long no kajing im ku bertamai nama tajam piset di baja. Dekat pot kepersajuan api barkan diusun bari wan bakulang korba kinya tahu jing no jing im ku bertamai nang ni skamat. Nakar pat api bapenya wan no siyin. Ni namdon kono kejumbu nur kejumbu ku api ni kerpat ru bapenya wan no siyin kam kloy wat nama ni kejing linga kejing pisah kan no. Hoi piru pilinga pi pisah pemnu kono ni la don kono ngimdon kono jing bu usun na banta jumpi ni pediang sobaha mi pi bapeni wan siyin na banta ni pi ban kan diusun bat iwan wan bakulang korba tingi kerpat ni pi bapeni wan no siyin. Kungi bahaya wasam ru ngin yela hi kinya ki ngin pen bahai ki hakajing long ke jungki. Ndai ba ong ngin yatim ngin yamai ngin syo ngin yadat ngin hap diang hi kai nai lagi jongki kun. Talang ki khona dikidan hakan ngunu ka jaka sobakin wan mi bro ngut daka basuk daka sanyin diang ban ngin hen ban ngin sup namar ka hakajing long bre ko jung ngim la ban biang ma hakam tele si dan kijing bakla ne tai dan bakla jong akmi ka piban hai kan map ada karu ka bakla ngarwan klai ban ma bangat biang ila ka jong khul ban la. Ha kasi ba arjung ka tayo na kajing ther ulap ba. Uwe ulum ubadan hapatar kama haga distrik Ribhoi. Ulatwa kensan bat haga kajing ja kawai kakali kabala peniang harut surok kala syarat bat syak penjular na kajing tua jong ka kendo. Kajing ther jong labba hak distrik Ribhoi kabala ne akat to kenta kala pensenjor ki bobon ki lum kabalan harut ke surok ba bat ki surok. Ha kaba kawai kajing ja uwe ulum ulatwa kensan hak step jong ka arhunru tarik unai luar arhajar arpulai. Bat rat kawai kakali marti van kabala peniang harut ke surok hakatan pathar kema hak distrik Ribhoi. Layo jengtip bagani kajing tua ulum hakatan pathar kema kelaja por lai buje janmiet hakaba we ulum rengkat uding ba ulah kelon kensan bat ban kawai kakali kemudian number AS not BP arsau arhendriu haduk bagani kakali kala julor redon bokpat ba syumlan dan setia memensau namar bagani kajingja kalaja hakapor bom dan brio bagani kakali. Layo jengtip ru bah kene jing tua ulum ka kendau kelatap itu surok tar haduk bagladan kajing sakta ru akayake yang jadi kali kamtam kajing hap ru kayo pathar kema akene gesni. Tar haduk layo akene kubor kipat ba rengkat bat kipulet ka pathar kema police station kene kun ban put kendau nang ban pelaj kajing dang kali. La ban kendau ru babun teligi lum kemudian haduk surok na umling pathar kema bon gila syong senjor badam kelas sedang bantua kabalabu jemai kali kawan kipat ba kumta ladon kam ba kipat ba nong nong wan kam tam bidongnya kali bikidi menong ba pikir abakiyat lengba kene kesurok. Wala ke Sarkar Asam bat Meghalaya keliat cakamat bani keren penbet put bat ban pene ke syongsuk syongsan hakajaka kaput. Ndrei hakasengi ublei jong ketoyo balala kinong syong shnong ka Asam kilalet ban pentut ya ke jingtmu katenat PHE ke jela Meghalaya. Ban chenai ke top pelang leng baga skim Jal Jeevan Mission hakashnong barapathar haka distrik Ribhoi. Sasisen pat kinong syong shnong nak uput usam jok asam kilawan rabiang ya kajing penthut ya kajing temu pentrei kawai ka kampen roy leng bagatnat PHE bat banchnai ka top pelang leng baga skim Jal Jeevan Mission ha kashnong barapathar ha ka distrik Ribhoi kabaran markhap bat kejela asam.
Kani kalawan jab yang hadian ba arngut kinong Asam ki basyong wai ha kasnong barapathar ki bakentop yo tutu majumdar bad unurul Islam ki lelet ban penmi ya kejengkul mar bad ban berngem ya kalong yeng jong ikong juki marwet na kasnong barapathar kabal ai so bhai ka jaka ban snai ya katop pelang ha kani kasnong leng ba skim jal jivan mission bad kani kejengja kalaja ka arpulai trik unai luar arhajar arpulai Layo jeng tip ru bakini ki argut kinong Asam kili ujor shiki bor ke Sarkar Asam bat nakaliang ki pulet Asam ki badan lang da circle officer jong tenat land and revenue kila poi hakasnong barapathar ban pensange ya kajing shnai kini katop kabalaya chaprang bat balajan dep marchteng na kabalamang bat don ru kajing temu ban pen prano kini katop Ndai da kajing kloy ban poino ki pulet ke distrik Ribhoi na kapilang kata outpost lalak ban pensange no kini kajing temu ban pen prai kini katop Ha gejing pentip da kinong lam snong lambat urang ba snong ka barapathar uba soni nong tri. Loong ba uni ututu majumdar bad unurul Islam ki dikibreu ki balaju penmi ki huri hura na kapor syakapor ha ka jaka kapot. La pentip ru badang ha gisnam balala kini kibreu kladon keti ban penpra yau mau nong rem balamang ban snai surok snong leng ba ka skim MGNREGS ha kini snong. Haduk balami ke huri hura ke bajur bah kini katan ban agaliang ki borsh nong hi glu ujor ke jahar persya kini ki arngot halor kajing temu ban penthut ya kini kajing snai ka top lang ha barapathar ban agaliang ka trai jaka ka bal ais ngobhai ka jaka ban snai kini ka top ru glu ujor da ke jahar halor kajing berngem jong kini ki arngot ki breu ha ka pilang kata police outpost ha ka distrik Ribhoi हम लोग का मेघालय है जमीन दिया है हम लोग टैंकी बनाने के लिए उन लोग आके मना किया है बोलो ये असम है मत बनाओ काम मिस्त्री लोग कल गाली दिया है मिस्त्री लोग भी हम लोग को आके गाली दिया है ये जब हम लोग आया है तो बोला है तो भाग गया है तब हम लोग थाना में एफआईआर दिया है अभी बंद किया है तो काम तो आराम ज़्यादा बोला है मेरे पिताजी को हमको मेरा बहन भी है सब दुकान में से सब घर में आदमी को बोला है गाली दिया है पूरा गंदा गंदा बात गाली दिया है ऐसे हाँ काम लोग बंद किया तो धमकी दिया है बंद करो मारेगा ऐसे बोला है धमकी दिया है और मिस्त्री लोग तो भागे गया है ऐसे दम दिया है इसलिए बंद हो गया काम जगह tinga te lagi te ongi bai ngiti ni kholai ma bru ma ha kholai te lagi bru tu asam berngem ये असम है मत बनाओ Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sings iem hagsi palai jong tayo ulapan pa we kijing sokya halor kijing mi ki huri hura hakathan khapot bat kejala Asam bat ulapan tip ulapan sngau ya kini kijing asya usembut menteri rang ba kejala uba Preston Tensong ban chimkhya Mardor bat ka Regional Committee jong kejala Asam Uba peniat sings iem Chief Executive Member ka KHADC hak arpu pratrik unai lor arhajar arpulai ulapan tip ba kum ukhle jong District Council udap kejing sokya ka bajur halor kejing nang ja ki huri hura ha kisnong kapot kham tam ha kisnong barapathar ha ka bakladon kejing kan at halor kejing tei ka top lang balamang da skim Jal Jivan Mission jong Sarkar Meghalaya Uba peniat sings iem ulapan tip ru ba kum Chief Executive Member ulai kran ikene kamat baru sembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong ubre ru chairman jong Regional Committee jong kenhuan penbet pot hapreng ke Meghalaya ba Asam ha kabasyan kan sadon ru kejing kendolang hapreng ki kenhuan penbet pot ulai tho ru ba ha kejing penbet pot akawat ka baar leng ba kejing elang ka ba khaddo ka balalong ha Guwahati larai bandon ne kejing le jurip ki snong ki thau ki barang hap apo ka jinge penbet pot bad ansarai ka badan kam balada haswa kini kisi kidon kinu kijingja on sabatha apat yo Deputy Commissioner ban pet ngor bad ban penbet yakum kini kijingja te habidi pani ngalayo bani kiran Deputy Chief Minister belum Chairman jangka Regional Committees hak bai dei bat Ribhoi District ka bangi syong ban penbet yakani ka phase 2 te hakani ka wat ka baar ka jing penbet put hapdeng ka Meghalaya ba Asam nakaliang jongi kum ka District Council ni longkok ki member nakaliang jong aku CM nakaliang jong PM charge silaka but local MDC sini but ki local MLA te ni long member but ia kan ka kam la pedip but min sa shimkya ka Regional Committees khnang ban yo penbet na boro arliang na mahaka last meeting
ke Badang Syudap ke meeting ke Bakhadu Badang Syudap hapo guest house Assam Guwahati ngia keren na boro atli ki regional committees na kalian ka sokar bikalia bat sokar Assam bang indon ka jin late site inspection hapo spot tengin i hangta lela dadon kanu ka ba penwit pat da kumni kuntai betha ya deputy commissioner ban page makanum don kanu ka jing sha penwit ka jing ya manra ekalon order hakani kishnok ka ba ngia keren Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Peniat Sing Siem hakas ngi palejung katayo ulalit jurep ikathan pilang kata haga distrik Ribhoi halor ke jingti kendau bean ban shalan cha Assam bat ulamaham ya ubilu taro baka KHADC kan liat dak beteng percayu lada udang beteng ya kaneka kambean Chief Executive Member ka KHADC uba Peniat Sing Siem hak arpu pratrik unai luar arajar arpulai ulepen mi dak jing maham ke beteng persya ke jing yai beteng banti kendau de wibriu bletip kerteng kum ubilu taro hak snong pilang kata hak baka distrik kad ujor sendan juk office u deputy commissioner bad dak ejahar hak bor pulit ke distrik Ribhoi ladadang beteng banti ke kendau nangane jaka Ya kini kejing maham Chief Executive Member ulepen mi hadian kejing let jurip ikini kejaka baladan kejing ti kendau bean ban calan cha Assam kabadan ha kasnong pilang kata Bad kini kejing jurip jong CEM keladai ru hadian kejing yo jing tip baladan kejing ti kendau bean klem di yo jing bit Uba Peniat Sing Siem uli thuru bahadian beli yo jing tip sepang kini kejing ti kendau bean jong ni ubrio Nakiliang kibor jong district council keladap banpat dak show cause notice sha ubilu taro ubat ti ya kena kendau bonwan ai jing pensyai bat ban pensisha ki kot kisla po khat san sngi handrai hadu mentau nu brio shem lelet mi satya kibor jong district council Uli thoru bawat hadian ke jingkut no kepor bala ayu nu brio bonwan pensisha bat ban peni kot kisla handrai ulah beteng bej banti ke kendau na kene kejaka Hagani ke jing jurep ya kini ke jakati kendau bean hagani ke sini lasen ran lang ya Chief Executive Member do Magister ke Ribhoi uba Eric Kedekar nalor ke officer ke KHADC kinong ngelam ke Hima Meliam kinong ngelam ke KSU bad HNYF Ribhoi District nalor kiwe-kiwe Jumpa dengan Tem Ribhoi HNYF bad kiwe-kiwe kalong halor bengiyo jingtip dangshen bakala don ke jing ti kendau klaim kanu ke jing ajing bit nak kaliang ke district administration nak ke district council dan nak ke hima hang ni po snong pilang kata ke bangi i mentah ni belum banyak beblati yo ni kendo balakit simit cepo Assam but nak kaliang jungi tang masin yo jingtip tang chitayo tam menshwa ngila wan la pha ki officers jungi sini bala ai ka shukos yo ni u try jom ni ka kendau bakam balong try but ya kata gila isu kumba sandrus ngi kini ka shukos notice bo un hab berjubab hapo ka khatsan sngi kumnu long try kini kendau but hab benwara wat ikikot isla kidulit kiba pensisha bau tau beli bakam long try te hadu mentapat ngimpat yo kanu ka jing kanika jing tip banwan itu singi hebe ni ka jingja tena kaliang jong ka council dang mencisni ru mensimit nilai i biang po ke media ada ka jing yarap jing pai ba sini ka shinong bomarjan bakla don biang ka jing ti bian ni kundo nang ni balbatla Assam te klapen kita ringi damar bawat tang kasyukos ke beningkong ru empat jubab rela sedang dia rekam damar hakasyukos ni ong bade ben pensak ngi lut chi sundan ni hikam klem pat wan ban ajubat bal le shisha ni kot islah bede jinglok trai ke kendo te mentang la wan hiya dalati masyukwa ben petip pada kumno hapo shisni asni hab ben point ya ka jubab nak kalian ring ayo ciptip bakal dan ke jingko ke bapoi ke application sya CM Meliam dang menin ke sini ban pan jingbit te kata ka jingpan jingbit kan nya laga jom hindre ya menta kini kibrio ki bakam ya kini caka kin hab ban jubab sya hapo asmi sya ka council te
but nalor kataru ngilabu dah kekendon bala datang wan train shibit minmit na lalashay ngimban se ban hab ai but bla kha yo deputy secretary jong council ban ai dah kawe ka formal complaint ne ka jing ujo syaka district administration but ke FIR shi police ban kem mardor yu prio ba le ya like ya ka ai ke bala dan habo council te kani ketika jingawan ke jungi nget skam da ka jinga kersan lang ringkat na administration ke himamalil na taki samla na ka seng halang KSU HUNF berkiwe-kiwe skam ba kani ke jingwan jungi kan long ka bejob hani ski Da kajing bitar halor kajing bam syemkia ban maramot mardor ne ban senapan bahaya ke surok ba National Highway Bahan Riau ban pensuk ya kelit kawan jengkipat ba. Hagala sing ublay jengkatayo ka Khasi Students Union East Janta Hills District kala penlong ya kajing yaki da kabatia hapdeng surok. Biar. Ini Ya kini kajing yaki ban persya halor kajing bam syemkia ban maromot mardor ne ban penbahaya ke surok National Highway ke Bahan Riau. La penlong da ke KSU East Janta Hills District balawan manis nok pilang da kiseng bahalang ki bana East Janta Hills ki bakentuk ke Jantia Students Union ke New Trap National Youth Front ke United Hills Movement ke New Trap Integrated Territorial Organisation ke East Jantia Taxis Owners and Drivers Association kinong ilam shnong kinong kit kam shnong ki kena skol bat kiwe-kiwe. Kum kadak ban penpau ya kejeng bitar halo kejeng lek menti bat kejeng lek amat la ka National Highway Authority of India ban maramot ikene ke surok ke belas niu sebab palat put ke belakta om tangi ki pat ba ka rilom jantia ndrei wat ikiwai pat ke bihat leng ba kene ke surok ban lek kejela ke badan ka tan stelam mimi kinong isim bentah kejeng ki gelap long ya ka kum kejaka tung keba kejaka kwai doka ba glas siang ru dekat terpar ban syong ba tiaka ya pedeng jong kene ke surok ba. Komisi benta bentek lakam bagi beliau ki bamde ki try jela bagi melak ban khayi be an apa uput usam jong ke Shillong Municipal Board. Ha kesi baar jong tayo keseng Federation of Khasi Jantia and Garo People kalalet ban khenra ya ki kot kisla jong ki beliau ki bamde ki try jela ki basyong dukan haki tingrut. Ya gani kejing khenra la penlong da ke FKGGP Malki Circle ha ka balai dan lang kinong ilam ke FKGGP sangkme bat arngut kinong mi kemat na ke office jong ke Shillong Municipal Board. Ha gani kejing khenra ki dukan la syam bagi babon hi kim syam la pentamai satya ki kot kisla la bun snam bat kilai khayi klem kejing don ki kot kisla ki babiang. Ke FKGGP ha ba kalalap bagi dukan kim syam la don ki kot ki babiang ban pendap ika khayi pateng komta kelapa khang no gini ki dukan bat kadai banlet pentamai no mardor kini ki kot kisla kelabatha. Kat ba kejing khenra karang ya chkmat ki pulet kilawan ban keli benya la kile ojing bin em ban penlong ya kejing khenra. Namar kala ban pentut ya kesong suk songsan. Haba kinong mi khmat ka Shillong Municipal Board kila peni kejing tho ban penlong ya kejing khenra. Kumta kila ailat ban penlong andrei kila mana pat ba om dei ban pha khang kherdap ekono dukan. Namar om shimla kro kejing tho ban pha khang kherdap pat ya dukan ki bampat pentamai ki kot kisla. Hadin kania ke FKGGP kala beteng biang ban penlong ya kejing khenra handai na kaliang ki pulet kalayat lang ban pet bakan omdon kano kejing pentot ya kesong suk songsan ne ban mi kano huri hura. Uba wir Fortis lengdok moplang ublong presiden ka FKGGP Malki Circle bad organizing secretary ke FKGGP Sengkme. Ulong ba kejing penlong ya kejing khenra kadai hadin bakliok pediang ya kejing ujor babun ki bre bamde ki tra jela berkim semladon ki kot kisla ki babiang ban khayi hakan ke jaka ne ban pentamai ki kot kisla hak office jong Shillong Municipal Board ru kinong alam ke FKGGP ki lapen pau basyan kinsle ikendu yu Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board ban pha khenra mala ke por ki dukan jogi breg bamde ki trajela ki badan ki jaka ki bahap ke jing kemi jong municipal kamtam haba bon kini ki breu ki bakhayi kim chemladan saltia yaki kot kisla ki babiang kasih kadai ba layo kita ujor mana kita ba bayat fungsioneng kamtam be kapor jenmit man ne mini masya jadi stop jong dia so sampai cu
jaga jingat jingan di kelung kena jingat kalau stong mah kata man se dengan apsi mungkin kejam we have one check up dia kata in dalam ani kai jing baca bot sudah buat excitement sudah sampai mau kuasangi dan kata clear nam ta kalau ulang salang kita kalau pelong ini kena kata kan siap one ini cek kena kata ini bot kalau batai kalian pergi pun pemdan ni tentang banyak akut lut belet lut dan betasi lalap kemal ajong kelas kata ki kalian bawa kalian authority ke dalam tinggal telang tolong ini kam kalau aku jawab nama tajuk ni ko ilu orang ba kajingkang jukan i bangiwan menkra mengi orang ba kalian gidukan kimdan ka sa babiak dalam kanghi temut kalian jungi di ketpat muspal kali bercim kia lo kini license mah kita ki business license ni ba municipal ka issue ni pai bon ni bon ki level license kim dan level license dan ki business license so kim biang temut nani smat mun kepat ada department kunggo municipal kali bercim kia lo kini kita tapi umur yang mangi municipal ka jupan pau be bakadon kata ka jing duna persahan ka jing kedua persahan dai ya kakam ka boleh bandek la ka check ba kumnya kalau bukan generate ka revenue kata ka gawe ka benta ka ba tang ini benta iba kitinu mangi kan mut kibon ki dukan ni bamdan ki license kata revenue kan duna be balala ya gekan boleh juga selong ka municipal mut ka revenue opni ka duna be katus kirikot kamtama ay by day ta jikli na kaliang babok so ba nasuyahat kata marang juyo sngau haba ipai sa ka ya ka Shillong Municipal Board na ba kan penbyang ya ka umbam umdi ki street lights lani kinu kijung kam ki bayday baka hap na jurisdiction ka baka pet maka yo so baka juut bet nakapor sa kapor ba kam judon pisan mar kenduk ba kadai nu covid andai pat kani ka pelong kai ka ba ya si ka ban penyo ka revenue ya ka department ba kila balik si ini namar kat kum kat terms and condition hapo ka Shillong Municipal Board ni iba kanuk ki establishment ki ba seng na ni ki ba penyeng claim da yo ya ka license na ka Shillong Municipal Board kin hap ban siu ya ka fine ka ba san voting ka sisngi ti lada ka municipal si na ka snam ka snam ka wan ban check ya ini ki business license kani kan pelong kai ka bon wanra ka revenue ya ka department ba ka state ibu ha kasngi pale jeng katayo keseng HNYF kala penlong ya kejing kanra ya gidukan tho tim ke badan ha kathan stanjip bat yo maulong bat ha kene kejing kanra la syam baki baboni gidukan tho tim kem syam ladan satya ya ki kot kisla ki babiang Tim nole kile chat mutiule prabe bala prabe yule kumule amne kina Lihat untuk digelakkan pi bensil. Lihat digelakkan tu pi bensil. Ya, ada yang jali aku tu. Ayo waktu ini Pak. Oh, Pak, kami kata le. Ya, just pi yang jajong ibuan kini untungan sekali hab dah. Kaseng HNYF ha ka arpu pratrik unai luar arhajar arpulai kelalit ban kendra yagi license jong kidukan tho tim hasilan ter jong surak stan jeep hado them yo maulong ha kini kejinglet jurep jong ki lalap babu ni kidukan kem shimladon yagi kot kisla ki babiang bat bu ne kiru ki gibreu ki bana sabar kejela ki ba peniat ki kidukan tho tim ki lalap ru ba kibreu ki badan ni ki license ke badai jong kenyu trap ha ka ba kini kam kadai kebarang don hapok kejing bishar jong yang syari Meghalaya High Court. Barkilong bagi breu kibuan lum yang khajna negini kidukan hakador lai hajar tengkasi benai kidai de we breu ubam simlatip ika kerteng ndrei uba kilatip yu kom uba marang. Ada sini. Ada polis. Semua dalam fokus. Kale ko mai. Ayo tu dah. Cinta mepe starter. Ada apa tu ngada kuat ni? Saya marba mardi jom diberi bertiu don tak sampai ini kon. Tie bat kat kajing tip jong iru ba ukhasi archery kani ka kam menta jong u kadang don hakut mo mar ngilap ba kat kum ka RTI ru ba ka government ka itu ba itang nyutrem
Tekat kom kajing kudu jungi ya Joint Commissioner mencim tayo ong bakani ka kasi archery kadang don hakias hakut mentah. Tengilap ru batai bakani kalau long pending issue hakut. Kalau ada long pending issue hakut. Tengi syukur pak jor ru bayadai bat ka high court. Ba nakaliang ka high court kan sim kia lani kan pen step kani ka kam. Kenang ba ka organizer ka badan hok badai banyo ban peniat ya kani ka katir counter katahi nakaliang ka sang jungi ngikwa mo ngim sukwa ba menta kalaisan jong nyong trap kat baka nombor ki penihat jong khasi kata ka bersong lungo yangi kaseng hi te bat nak kalian kaseng ru ni banjur bet ya kata department hi ba kalaisan ru ki bun hi menta ki kimdon ki swan betang ban collection kata collection ru kadai bet nak kalian ki superintendent ki wan bet lain hajar ban collection nangi kili nak kitir counter ki ong bet makihi kim ai license makihi ki wan collect But uta ubon kalik ru udai ngilap keteng jong tau marak tau garu baki ong. Tayo yung tao ini kalik kaseng ngim skap ingin bud dia ni kata ka pisa ulang wan kalik ru kalik sa ide. Kata hi kejing kali na kanya kaseng. Hadian kejing lap kawai kelong kemia yuwe utiar ubanep apok kadawai di kabelai dekat Civil Hospital Nongpo. Aksi balang jang katayo kakasi Students Union Nongpo Circle kalalit ya kendo ya ke District Medical and Health Officer Bandawa badai ban pak tokit no mardor halor kani kejingja. Ki nong yalam kakasi Students Union Nongpo Circle hak arpnyo tarik nailur arhajar arkulai. Kilalik bani kendo ya ke District Medical and Health Officer jong ke Civil Hospital Nongpo Bandawa pak tokit mardor halor kejinglap ya we tiaru banep hapo kadawai kabalai na kani hospital. Ya kawai kelong kemia kabalalit ban pak sumar ya ke kuon hak kani hospital. Katkum kejingtip belayok lum layatho badang haki kinjat sengi balalit no kawai kelong kemia na nongpo kelalit banyalam ban pak sumari lai kuon hak nongpo Civil Hospital. Hak kabakani kelong kemia kelayok diang kadawai ban pendi ya ke kuon dari habapoi halayang kani kelong kemia kelalap pembani wei kinjat tiar banap badu barit apok kani kadawai. Habio jingtip balor kani kejingja kinong yalam ke KSU balalam kemat da ubayai shanlang karshan lord General Secretary lembat kidikot. Ili kendo ya ke DMHO menekran halor kani kejingja. Kabala banbu jingma ya kapkat kekya newat kejing im kibrio. Namar kejing bamsingan cuk gidawai baai negi jaka sumar patba. Laban kedauru bagani kedigasin kebening kong ban lap ekum kani kejingja akan nongpo Civil Hospital. Habai kiran biginong to kubor ubayai shanlang karshan lor ule penpawe kejing sokya halor kani kejingja. Ule thoru bagaseng kamdon ban kentho ya kani kejaka sumar. Mereka don kejing sokya balada kum gini kejing jabam singan haki dawai haki ni kejaka sumar ya jana kapor kelak ban bo kejing ma ya ki brio kubon hak sumar. Nagaliang ka DMHO kala pensyai bahadian kejing jingtip halor kani. Nagaliang hospital lengbau medicine officer lapa yang nong muna jong dawai ban phale kejing toket wat bania. Bat ken sapha banti bania ekidawai ban tibru ekadau ku pati kena bat mentahi kidang up ya ka kai pot ke bapura. Hapo jong ugilor dawai bat hapor ko lade pendi sisien namar ka jadi ko man pendi sisien setiap mensi berjanjian men setiap lade pendi yo dawai bat hapo mensi pat bung pendi yang di the dawai ko semoy adin kejing the ni dawai ko semoy te ilapat ba ya po yo ku dawai ko semoy don de bilor pai don de bilor pai hapu dawai ya bede kata nakaliang ni ko seng di meriok komplain yang singkya kan mardor bat ngelawan no mentang sengi pendung itu sing medical officer ne po sedu stang po bat nakaliang jungi ni lai kran bat ki bor berdipek jong kanel sibil ne budi macho bagi lapha persengi no hayu ni dawai ba persengi suara supply hang ne po kacela jungi ya udah dawai bagi dirinya suara inquiry ba hadu hadin peladap berkut inquiry laune dawai ibit ulong ne umlong ban kam syaki pajba. Menteri kena kesorkar pedeng ubakmi ekatanat Minority Affairs Ujon Barla hak sengiba arjung katayo ulasam yakishiti tungkam jagi arspa kendai pulaingut kisamla haka Rozgar Mela kebelalong haka State Convention Center haka nong bak Shillong. Ya kene ke Rozgar Mela lapinlong haki sapun rut digi center kebedan haka lengkari haka balasam kumbasan kuwe hajar tili kishiti tungkam jagi samla kentai bercendrang kebedan yokam tamai leng baka video conferencing. Hagabau Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ulakit bok kedruang yakini kibaliyo kishiti tungkam. Badai namar kejing trish tom jengki bagila syajit banyo ekakam na pedanggi milian ngot kinong tapkam.
Ujon barla udah sam kishiti tungkam syagi arspa kendai pulai ngut kisamla bagian rung hakikam ki badan hikitnat post Food Corporation of India katnat kakot kakya ha nipko ha katnat puli putih berkatnat yadari. Ban kini ki arspa kendai pulai ngut cispa arpun ngut ki balayo kishiti tungkam ha gajla Meghalaya. Ujon barla ulah batai syapang kejing temu jong menteri rang badu kari ban ai kam sarkar ki samla ha kepor ke babiang. Pada benai jeliau ke senam Arhajar Arpuar Menteri Rang Badu Kari ulah pej ikejing don kinong trei habarok kitnat sarkar bad ulah bathak bade bantung kam ya shipho lakngut kisamla. Ka senjok kiseng samla shnong hak simbalang jagatoyo kalale jekendo yu Chief Executive Member ka KHADC uba peniat sing CM bad u Deputy Chief Executive Member uba pencengan NCM ban ai kublai ya ke Executive Committee halor kejing kentop lang ya kiseng samla shnong bad kiseng long kemir Hak Ilaka Administration Second Amendment Bill Arhajar Arpulai keba ajing itu purano eki bikin terekam haki kamshnong. Chairman kasenjuk keseng samlashnong ba avanchan bophang ula IT ya keriti terekam jong keseng rengkat bagajeng ajing mut ban pentlan syo ekor kom terekam jong dishnong kitau nadu kidor barshnong seng samlashnong ba keseng long kemia. Habai keren bikin orang pathai kubor ulang baka SSSS nado kesenam Arhajar Karwai kala dawa ban pen kubor no ikiseng samlashnong ndai kam shimla poisonu shunuru ban kumta kalap kam ilenti banyo ikajing itu pura lembaga Village Administration Bill ndai kaneru kala syusa akut no ulang baka senjok ajingero bat aku blai kini kinong yalam ki bamenta ki lanut ban shim ya kini kesin jam bat watla kani ka bill kan om patlong shispa nak shispa babiang lut ndai dang don kam ban pen bhashu shu Ulong bak SSSS kala ajing mut baya kiseng samlashnong bat kiseng long kmir dai ban register no ahpok ke district council margi dai shibenta jong ka kamsen sharshnong bat ulaken turu ikiseng samlashnong bagi dai menteri stom syuk nang nesha khmat na gebenta ban kentio ka baha kamyat hakishnong kitau badik emlang salang nampak kan kijing pas kan ai bos syuk yang ikum sang samlashnong mah bangin tre kamha dia ka baar kalong ba ngila airu ya kan ka registry kam jong shnong kibana kaleng sang samlashnong lamba hapok jingalam jok senjok true experience bi yetre bi snong ngilap sibon kijing habai dei bat kibon kimenta mo kijingwan kibreu nabar nata kikam gure songkha songman bai dei bat kijing bom tre kam bahagi bar snong ya kan dei ngila ai kan ka retit sensar jong ki bar snong ka bangila de ban pas ka si isi nadu usnam ajar pau re ka de kan ti mas pas kan ka bill ngi so yo mesim ngiwan ai copy nas kanang ba ka isi ro kala ban yo copy ladadun kino ki benta ki haban penbai hapo ka rules ni clause dala asen governor kan ka bill mak bai de pas kila ban kampan klan shu ya ka bor itir umdei tang sang nasional kisang long kami nei bot kido baru de ngi lombak experience mangi trai jar po feel bar kisang nasional ngi ya kandu sibun kijing bar habakut kadai de barsnong na takadaw ngi sangaw hiba ngi haban pen klan ya ka register tenrai jongi ki barsnong de ngi kom kisamla ki bala ya dan kisnong ngi sangaw ba ngi habro ban ya no senyang kandet katkom kijing mat kijel lenti jongi khanang ba lada itu ingi lembaka an kan long kejir khu ka bakrau mo mdei tang yangi nrai yak kun samla jongi ya kapateng berangwan berkumtar ter mangi i menta kisang samla jongi habaki ya tengkhu menta phia kren baru drop siwa po shlong la jelai ba kibun kisang samla habaki bat ki tengkhu bar kibor an mitho yangi ru dekane kadai kawai nak menta ka bangi so ba ka pentrot bor yangi hari menta lembaka tu vigilance habaki itu committee mo ki bala introduce kalong ba yangi la itu lembaka an ngila ban lei lai menta la dangi mangi nginang ya kem nginang ya pekmit peyong lai ka bakut dapoy ka an ki perlai sok ngi sodu bensim te kane ka dei tang ka jing sang ka ba khandet ba ngi sawan ai buram te khandet ro bai dei bat ki sang samlas nong kila don la ka register syar rei don ro ki ba register la de mo bat ka sarkar lang ba ka registration of city acts ne ki pat klain lagi ngi snow hiba kum kita ki seng samla kum kita ki seng sinong ngihap hi man yai rangkat bat kani ka traditional body ka bala itu lamba ka sarkar India mo ngihap burom ya ka bat ngi snow man ai burom kini ki nong yalam bamenta namar ba menta ka HDC la nya post nam tam nadu menu mundan ki an ki ba klan ki apaka ho ngi stu mla ban shushna an direct namal kidan ki menta ki bolong sensitive rai lang ba kani ki jing persang ki ban pendrung lamba ki ak ban pa kani ki lenti kan kabangi hab masutu mdai bangin suya persya mo ndai hab masutu kandet pa kandet para mangi haban ya kersan lang mo nam tak cimentoy lang tegi badundang isa pendap hadin haswa bangin kimi ki kubor ke bedangsa ina phaswa sipor syakini kijing penbena
Haswa pengine kami iki kubor benangsa ngin penken mau biang ya kimat bekongsan jangka kubor bentak ketayong. Menjor ke KHEDC ke Khasi Hills District Administration of Ilaka Second Amendment Bill mi jendat ke bana geliang persya na kedorbar. Syathung urekman momen kumu Presiden bertemai ke BJP Meghalaya. Ke VPP ke gedor bula jong ke TMC ong Chief Executive Member ke KHEDC. Hadali penlong ke Khasi Authors Society ya ke National Seminar halong kepikian Khasi. Mi isa ke thema siat jeri hagajinge kenat ki Khasi penar bat ki karbi halapangap. Kenra ke FKJJP gidukan jagi bamde ki try jela hakiting road. But kejingwan ra ke Women's Reservation Bill de ke BJP ke tang kejing penbian ipat ba namar belajar ke election ong konong aitien ke All India Congress Committee. Ka Shillong Law College ke penlong ya kejing elang ha ke bakal rakhe ya ke Diamond Jubilee bat ya kene kejing rakhe lawan ban pre du Chief Justice Jong ka Yang Shari Meghalaya High Court u Justice Sanjeev Banerjee komukongsan. Chief Justice Kayang Shari Meghalaya High Court Justice Sanjeev Banerjee ula play ke jing rakhe Diamond Jubilee jong ke Shillong Law College rengkat ke jing dan lang Presiden ka governing body uba W Collab principal jong ke college kinong hikai kinong tray jong ke college bat kum joru ki kena pulih jong ke college. Haba jing kran ke sini Justice Sanjeev Banerjee ul penpau ke jing sngongo ke college bakal kot sngo bhayu. Pada kejing kran jong ula kenturu iki kena bakin long ke batrish tom bat bakin kiar na gijing mien ke besneu kam tam no drugs. Hagani kesini la yo ru gijing pen kuburam ya kinong seng jong ke college bala yo ru ya gijing kran priang no principal jong ke college. La penipu ipiang ya kini gijing rakia da gijing ruai bat jing syat tenrai na ki kena jong ke jaka pulih. Legal education and the mushrooming of law colleges over the last 6, 7 or 10 years was kind of catapulted by an article called Legal Eagles published in one of the leading magazines in the country. And that article indicated how the big lawyers, how much they earned. It was in crores and tens of crores, and everyone began to imagine that they will be in such position. But it takes a lot of hard work and, more than anything else, a lot of luck to even make the grade, leave alone reach the dizzy heights that the article Legal Eagles spoke of. As a practitioner in the Calcutta High Court, I used to be amazed at times when I would be running from the library to attend a court upon being told that a matter was being about to be called. And I would find sitting in the library absolute luminaries, people who had ranked in bar examinations, people who had finished their LLMs or tripos from Cambridge or Oxford with distinction, people who had ranked in their secondary or higher secondary examinations would be sitting around with no work, while others of much less caliber would be running around, not able to manage the work on their plate. It's a matter of making the best of the opportunities that come your way. It's a matter of also being disciplined in some ways. These days, because of the more egalitarian kind of system that we have evolved into, you graduate out of law colleges and you expect to earn. Please remember that the first 3 or 4 years after graduation, and when you enter the profession, if you do enter the profession and don't take up a job, that's the time when you study and learn. That's the time when you have to struggle.
Ka Skol Ba Assam Don Bosco University ke Lepenlong ya ka jingelang penkup kerdan neka convocation ka Bakhatar ha ka sisajan jaka toyo balala. Kalong pat ke IKA ke basngau tenat bat ke basngau sarong bagi samla pulia nak jela Meghalaya kilapau om hakinu-kinu ki kam seniu hendrai ha ka jing pulia jongki bat don ru ki balayo ki gold medal ha ki subject beper. Ka Skol Ba Assam Don Bosco University ke Lepenlong ya ka convocation lane ka jingyalang penkup kerdan ka Bakhatar ha ka arpulai terik unai lur arhajar arpulai ha ka ba ulat ke jela Assam u Gulab Chan Kataria ulalong kongsan ha ka jingdan lang Vice Chancellor Father Dr. Jos Paleli u Pro Vice Chancellor Father Joseph Nelanat ki Director kinohikai ki hena pulia bat kibai-kibai. Habakran ke negesngi Gulab Chan Kataria ulat ke jela Assam ubreru u visitor jong ke Skol Ba ulong baki kena pulia nado ke negesngi kilalong kita kibladan ke jing tip bat kisap ki ban penla ki bandrong ha ki jakat rekam boper bat bagi netrelang bat ki babuan ki kena samla ki badan lagi jong ki jing terang ki jing ijingai bat ki jing bot boper ulat ulai kubleiru ya ke Skol Ba Assam Don Bosco University kabala penurlong bat pentrekam ya ka National Education Policy NEP Arhajar Arpau mentang kesnem bat bagila penlong program na kebenta ban pentibet dikinohikai bat ban penwandur biang ya kajing pulia kat kum ke NEP na kaliang Vice Chancellor ulai kublai ki kena da kebaong ba ka partai menta ka ap kami lenti bagi ne ki kena ke balapas bagian long kinong sandur bat kinong lamenti ula kerpat ru ki kena bagian nang man perkat e kalawe jong kari kham tam ha ka bedai bat ka kot ka khia bat ka mariang ka Skol Ba Assam Don Bosco University ke lapen kup kerdan ya Syahajar Arspa Prapundrungut ki samla bat napdeng kini sanspa san pusangut ki leo pediang ya ka bachelor's degree ha ke engineering ke basic sciences ke commerce ke management bat humanities News Pak Life Wingut ke leo pediang ya ka master degree ha ki tenat pulia beper jong ke engineering ke science ke commerce ke management bat kiwe-kiwe lapen kup buramru ya arpulai ngut ke samla pulia ki bala pendep ya ke PhD ha kane ka jingalang penkup kerdan ya ki gold medal ru Assam shi samla pulia ki buan syakmat ki jing pulia jongki kalong ru ke jing sarong ya ke jela Meghalaya ha ka ba prangut ki samla pulia na kane ke jela kilayo ki gold medal ki bakentop ya i bijaksan marbanyang ha ke BA philosophy i balasuk lang kriam mujad i balayo gold medal ha ke MSc chemistry i dapisha shongwan i balayo gold medal ha ke MSc mathematics i Diana Sumer i balayo gold medal ha ke MA economics i bayai pernai nongklau i balayo gold medal ha ke MA public administration i Ranishas Imli i balayo gold medal ha ke BTech CVE i Viralina Vima Sengkon i balayo ya ke gold medal ha ke MCom bat i bapen shingan lang nong kendri i balayo gold medal ha ke MCA mentang kesnemru ya ke nam Father Mavli gold medal layo dau dap bok lang renja na ke MSc Bioscience bat ke nam Shri JN Bauri Memorial gold medal layo da ka Priyanka Chetri na ke BTech Computer Science ya kini kita kemal laju ai kisam la pulia ki bala ado omtang ha kajing pulia jungki dari kibadan dengan mensi merap ak emlang salang bat kumta si kibuan cekmat ha baro kiliang. You two are embarking on a journey, one that involves building a nation. Whatever is your nation and nationality, you are asked to contribute to building a nation. Your education here has equipped you, whether it is offline or online, has equipped you with knowledge, skills, and potential to be builders of our great nations. Building nation means recognizing that our nation, like any grand structure, requires a strong foundation. This foundation is built upon the values of integrity, inclusivity, truthfulness, and compassion. It is constructed through the bricks of education, innovation, and hard work. It is adorned with the pillars of leadership, democracy,
responsibility, and empathy. You, the graduating students of today, are the architects of tomorrow. You hold the blueprints to shape the future, to construct a society that is equitable, sustainable, and prosperous. It is yours and mine responsibility to use our knowledge and skills to solve the challenges that our world faces, whether in the realms of science and technology, healthcare, education, or social justice. Da kajing kemen baka skol ba kalayo jing bet ban penia kajing ai jing Syakri ha ka pulia puthi. Ha kasi palai jang katayo kisamla pulia jang skol ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kabadan ha ka distrik Ribhoi. Kila syat kemen ha bagane skol ba kalayo jing menjur ban plia ya ka Ayurvedic Medical College. Kisamla pule ke Sekolah Ba University of Science and Technology Meghalaya USTM hak distrik Ribhoi hak arpu pratrik unai luar arhajar arpulai kile syat kemen ke pelau jangan ke Sekolah Ba hadian makane ke Sekolah Ba kalayo opdiang pat sakajeng menjor lengba ke National Commission for Indian System of Medicine bantai se ke snat pule ke belatip kum ke Ayurvedic Medical College. Hagani kejing le kemen kisamla pule ke USTM le shimbenta langru de ginohi kai kene ke Sekolah Ba rengkat u Chancellor UM Hak u belepen pawe kejing kemen basah sien pat kene ke Sekolah Ba kejing ya lenti ban pen priang ya kejing nang jing start kalayo opat kejing menjur bantai saya ke Ayurvedic Medical College. UM Hak u lepen tip ru bakane kejing angnut kelas tang ban urlong biang hadin kejing yo opdiang ya kejing menjur ka balatip kum ka letter of intent na ka National Commission for Indian System of Medicine NCISM jong ketenat Ayush hadian beladak penjurip kejaka kene ke Sekolah Ba. Bat kebasa sekalong satangka tu kene teligi kam ban hak ban penbiang kamtam kejing siu kepisa ke belong ar kelur tengka kum ke endowment fund sya ketenat kumta onsayo ya kejing bet ban sedang. First time you can go the other side, you can see our hospital and also medical college. The construction has been made, infrastructure is in place. As we are waiting for the nearly last 2.5 months for the inspection has been made and we got the LOI. Now we have to complete 2-3 formalities. Mainly we have to deposit 2 crores rupees as an endowment fund to the ministry, and then we will be getting letter of permission for this academic session for the 100 intake. So we got the LOI. It means that we can go ahead. Only thing is that 2-3 conditions are there we have to fulfill, and after that from this academic session through NEET examination. Already NEET result has been declared. So through this score we will be admitting the children from all over the northeastern states, and preferably if we get an applicant from the state of Meghalaya, certainly we will be giving the priorities. So it is all about 100 seats. This session can start by expectation? I think before 20th of October. Before 20th of October. This time because inspection has been made, so it is little bit late. But next year it will be started from August. Te paralog da ketung ila poy chok bakut jong thup kubor jongi menta kejan miet nge se syam biang bat pida syam tayo ha kejok kasngi bat ha kejok kapor kublai shibuan ke kapor jong pi bat tiasok.